Assalamualaikum. Mak kaki le, musa le. Tujuh le, tenang le. Tujuh. Beda apa le? Dah memangkan bun. Kaki cincin, kaki lopot, kaki teh pribadi nuah. Dah kaki mak dia. Lopot deh, melekan kok lemari ngocah ke situ ngangkatan kaki ruah dan teh keluh. Harinya dana kita keluar ngol dari atas. Dulu, le, kaki yang le. Udah masih tunggu. Dapat lagi ni bun. Cincin kaki dah bun. Kaki cincin tak temu koncok bungkil lah, tak temu berat tak murah. Engkau setia. Sekining perut kau tak rasain kau pesen kaki ki. Dah kau tak lumin transfer di kaki. Bah. Engkau keruwetan deh le. Cereng separuh malah bejar lima. Maki dah iya kaki. Cereng kok ngocak ke situ ngaruh separuh gelu dan teh. Ada separuh dana kita keluar dari atasan. Bah, muneng kok pese jadi bun, maki cak ocak ni bejar separuh tiya. Muneng kok maki kebitam pesma. Engkau kita terima masalah pese jadi ya. Derem kaki, bagi Apa pese jadi ya? Mabah dah iya kaki. Ya kaki dah kiatannya jadi ya kak situ ngaruh coba kaki coba kalang kade kak klaim apa dah iya kaki le. Cek libani dah iya le. Mak pas derem kaki engkau terus pak bun. Bah, Ada dah iya pak le. Male engkau ben kaki pada nyaman le. Ada minggu datang le ya le. Minggu iklap nakapi le. Dah iya. Iklap nakapi. Masalah separuh jadi ada kaki katanya kasih tunggu le. Keterima kaki le. Ile seporan kok sebenarnya ile ya. Akhirnya king kesalahan yang beri situ ngaruh le. Ke pada ile. Ada di nadawan klaim nade. Takut ni binan kita engkau pada ubat le. Dah iya. Ya. oh iya bun, saya ingat bingko ya. Edan pesah, dalam seminggu tiar ya. Ya, edan pesah bingko. Mai kakek saya ingat ceteti. Kok pendeng kelepate. Kok pendeng kelepate. Saya ingat. Ya, edan pesah bingko. Mun sampai kakek, mun sampai tak jitu anu minggu ya. Cek sampai kocein kok ya. Pakun berdedak budin bun. Pakun berdedak budin. Nah, kok seporan. Oh iya le, munda iya le. Ada entar seminggu jadi ya. Enggak, insyaallah pakun jitu le. Oh iya bun. Mun dai kok mulai ya. Jelah lembu temu minggu ya. Le, mulai le. Halo. Berde dim mah. Jalan. Ini Sambi Toro. Kemarin kolan jano kolan. Ya. Ya. Are nomor ya. Harus semacam nak naik bundar loko terema. Ya, Pak. Sudah kau bilang ke preman. Cuma bantahan kan. Pokok. Kenapa? Menurut kaki. Jadi semua aja loko. Itu kolna benar mah. Apa patena? Boleh saya nuan jadi rumah lantar serga ke lakuin pada mula kira lepot cincin tak pancah Ambu. dari macam di baju ketiga dengan Semua orang le kan dulu. dan Bapak, beni dah ya le. Di jalan kota. Ya, apa le?